Evo i dalje pratimo snimke. Papa Franjo pozdravlja okupljene iz Papamobila. Papamobil je neslužbeni naziv za specijalno konstruirani automobil kojim se Papa koristi tokom svojih službenih posjeta. Obično je napravljen tako da je Papa vidljiv za velike narodne mase. Poslije atentata na Papu Ivana Pavla II. U maju 1981. godine Papamobil je podebljan i s pancirnim staklom, no pape nisu uvijek koristile ovakva vozila i poslije toga. Normalno, sigurnost je važna u životu. Koliko sam pratio zadnjih dana da neko je spominjao atentat na ovoga papu, da je rekao da se ne plaši smrti, ali plaši se boli, da je bolje da ga ne boli. Dakle, normalno, praktični automobil, da može on vidjeti, susreti ljude, pozdraviti ih, ali isto tako da baš da ima jedna sigurnost. Ne bi baš bilo ni dobro kad bi Papa sako malo stradao. Recimo u početku svog pontifikata Papa Benedikt XVI. Je koristio otvoreno vozilo. Ja mislim da zavisi od prigode, stanja. Sad je malo u svijetu govori o različitim nedaćama, ratovima, sukobima. Evo, pa već došao pred Franjevački centar. Hoće sigurno isto biti puno pozornosti i pažnje pred svim ovim govorima. Da, dakle, ovdje će biti susret pape s oko 250 predstavnika katoličke, muslimanske, pravoslavne i jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prigodne pozdrave uputit će kardinal Vinko Puljić, reis Ululema Husein Efendija Kavazović. Vidimo provincijala Bosne Srebrene, zatim ekonoma, fra Lovro Galvan provincijal. Bosne Srebrene dočekuje svih Franjevaca Bosne Srebrene, a na neki način svih nas Franjevaca u Bosni i Hercegovini želimo dobrodošlicu. Ovaj Jozo je gvardijan, ujedno ekonom Bosne Srebrene, ali sad on ovdje u ulozi domaćina i gvardijana ovog samostana u kojem je smješten i provincijalat, i pučka kuhinja, studentski dom. Vidite riječ izmjene, dobrodošlice. Po 5 minuta predstavit će se sve vjerske zajednice i Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Pa, točno i na kraju, kako ja znam iz protokola, da će i provincijal Bosne Srebrene imati jednodan molitvu i da će tako završiti ovaj susret ovdje. Tu su i zahumsko-hercegovački episkop Grigorije i predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Vinci. Dakle, uz reisu Ulemu, dakle, predviđeno da njih dvojica govore i kardinal. Sad ćemo vidjeti kad Papa uđe u dvoranu. Dvoran je u samostanu u Kovačićima. Da, ovaj Franjevački međunarodni studentski centar je građen 1939. do 1942. godine. Na početku bilo je predviđeno da ovdje bude središnje učilište, teološki fakultet svih hrvatskih Franjevaca, ali to je bilo samo kratko vrijeme, od 1942. do 1945. godine. Pa htjelo se, dakle, budući da smo mi Franjevci svi jedna obitelj, podijelili smo provincije i osobno tada nastojalo se da imamo svoju teologiju. Zato se odlučilo da se napravi jedan središnje, i sada je bilo tako jedno lijepo mjesto, a i lijepo su tada napravili ovu zgradu koja još služi. Sad je obnovljena, dobila jednu novu funkciju, ali je vrlo funkcionalna. Osobno mi je drago da su tu studenti i pučka kuhinja. Zatim i sada je sjedište Bosne Srebrene upravo ovdje u ovom samostanu. Tokom rata zgrada je više puta zapaljena i na kraju gotovo potpuno uništena. Godine 1996. gradske vlasti su dozvolile Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj da započne s uklanjanjem ruševina i obnovom zgrade. S vremenom cijeli ovaj kompleks dobiva novi izgled. Sad je ovaj kompleks pun života. Dakle, osim ove 3 institucije što ja spominjem, pučku kuhinju, studentski dom i sjedište provincija Bosne Srebrene, tu je Svjetlo Riječi, zatim različita rehabilitacijski centar, savjetovališta, da su upravo bosanski Franjevci ovoj zgradi dali puni život. I ona je još u tijeku su obnavljanja, još se očekuje, vidimo ovdje je hercegovačkog provincijala, Miljenka Šteku, od biskupe domaće. U ovom centru nastoji se u različitim oblastima, odgojnom, obrazovnom,
medijskom, kulturnom, osnažiti ljudske i vjerničke vrednote kao što su mir i pomirenje, ekologija i kultura, multietničnost, a što bi naše društvo trebalo napraviti demokratičnijim? Pa svakako, kako smo već spomnjali, bosanski Franjevci su davali uvijek jednu notu u tom duhu povijesti, a i danas. Evo vidimo sada i Rej Sulemu, dakle imamo vladiku Grigorija, a oni će vjerojatno svi biti gore uz papu. Evo, Franjevački međunarodni studentski centar danas je mjesto međureligijskog susreta. Ovdje je akcenat na međureligijski dijalog i na tome šta mogu raditi religijske zajednice u izgradnji mira, na tome šta ugraditi u temelje trajnog mira. Vaša svetosti, uzoriti oče kardinale, poštovani gospodine Rej Sulema, poštovani oče episkope, poštovani gospodine Finci, poštovani i dragi nazočni. Najsrdačnije vas sve pozdravljam na početku ovoga ekumenskog i međureligijskog susreta što će se održati u našem Franjevačkom samostanu Svetoga križa, odnosno u ovoj njegovoj dvorani. Ovu dvoranu koju smo mi Franjevci nazvali dvoranom Svetog Franje po svom utemeljitelju Franji iz Asiza, providnost je danas na osobit način obradovala vašim sudjelovanjem na ovom ekumenskom i međureligijskom skupu, okupljenom u ovoj milosnoj prigodi ljubavi i razumijevanja oko Svetog Oca, Pape Franje. A sada smo spremni slušati sljedećim redoslijedom obraćanja oca kardinala, gospodina Rej Suleme, oca episkopa i gospodina Fincija, predstavnika crkava i vjerskih zajednica koje tradicionalno žive u Bosni i Hercegovini. Sveti oče, na početku ovog susreta iskreno nas pozdravljam i kao predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. I ja osobno i svi mi biskupi, a uvjeren sam i cijela Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, osjećamo osobitu važnost međureligijske suradnje putem dijaloga, jer u ovoj zemlji živimo različiti po vjeri i narodnoj etničkoj pripadnosti. Imamo još jednu blagoslovljenu okolnost. U ovoj zemlji od 1291. godine pa do danas djeluju Franjevci koji su poznati po svojoj otvorenosti za dijalog. Zato smo izabrali da se ovaj susret dogodi upravo u sjedištu Franjevačke provincije Bosne Srebrene i to u zgradi koju su komunističke vlasti oduzele nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom nedavnog rata ova je zgrada granatama zapaljena i potpuno izgorjela. Uz pomoć brojnih ljudi Franjevci su je obnovili i otvorili je za mlade, za gladne, za susrete. Bog nam je darovao milost da se rodimo u ovoj zemlji i da na ovim prostorima zajedno živimo. Dijalog nema alternative. Tome nas uči i pregorko iskustvo nedavnog rata sa strašnim posljedicama. Još uvijek su prisutne mnoge rane koje valja liječiti i vraćati povjerenje jednih prema drugima. Svjedok sam da postoji velik broj onih koji su u najtežim ratnim danima tražili što možemo zajednički učiniti za opće dobro naših crkava i vjerskih zajednica. Za vrijeme rata od 1992. do 1995. ovdje u opkoljenom Sarajevu imali smo redovne kontakte, iako je to bilo vrlo teško. Ti kontakti postojali su i u raznim drugim mjestima
u Bosni i Hercegovini nismo mogli rat zaustaviti, niti stvarati strategiju mira. Ono što smo mogli, to smo i činili. Molili smo i pozivali na mir. Nakon rata, naš 4 vjerskih poglavara u Sarajevu, uz potporu drugih dobrih ljudi iz inozemstva, osnovali smo 1997. godine Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, koje od tada djeluje kao institucija u ovoj državi. Međureligijsko vijeće čine predstavnici katoličke i srpsko-pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini te islamske i jevrejske židovske zajednice u Bosni i Hercegovini. Živeći zajedno, dužni smo prihvatiti i poštivati naše različitosti, upoznavati jedni druge i putem dijaloga tražiti način putem izgradnje mira, suživota i međusobnog uvažavanja u jednakopravnosti. Potrebno je još puno toga učiniti da se dogodi istinski proces pomirenja i praštanja, da se vrati duh povjerenja. Vas u ime katolika koji sudjeluju na putu dijaloga iskreno pozdravljam i izričem dobrodošlicu i zahvaljujem što podržavate traženje puta dijaloga i što vam je toliko stalo da se izgradi u svijetu duh dijaloga i poštivanja međusobnih različitosti. Sveti oči, očekujemo i vaše riječi, podrške na putu izgradnju dijaloga. Uvjeren sam da smijemo obećati da ćemo od danas još više moliti za vas. Vas molimo, uključite nas u svoje molitve, da u ovoj zemlji zaživi pravedni mir, jednakopravnost i otvaranje perspektive utemeljene u vjerničkoj nadi. Evo, čuli smo, dijalog nema alternative, naglasio je u svom govoru kardinal nadbiskup Vrbosanski. A to je točno, osobito u našoj zemlji ne može se napraviti na korak bez dijaloga. A ne samo na ovoj višoj razini, nego i u običnom životu. Dijalog je uvaženi rimski hrana. biskupe, poglavaru Rimokatoličke crkve, Evo Papa sada se Franjo. okupljenima obraća Reisul Ulema. Pozdravljam vas u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ime muslimana koji žive u ovoj zemlji, kao i u svoje ime, izražavam vam dobrodošlicu. Vaša posjeta je izraz vaše dobrote i dobre namjere da obradujete sve nas koji živimo ovdje. Veseli nas što ste našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, odabrali za vaš prvi dolazak u ovaj dio svijeta. Bosna i Hercegovina je mjesto susreta i prožimanja najvećih religijskih tradicija i kultura. Istovremeno, ovo je i područje velikih patnji običnih ljudi. Ovdje se možda najjasnije vide pokazatelji duboke krize koju prolazi savremeni svijet. U tom svijetu se relativiziraju sve univerzalne vrijednosti, što najneposrednije uočavamo u globalnom zagovaranju antihumanih ideja i zabrinjavajućoj desakralizaciji svijeta. Vjera u živoga Boga, kako su o njemu govorili poslanici, kao da gasne. Njeno mjesto uzurpiraju ideologije i moralno posrnuće kao posljednji kumiri načinjeni ljudskom rukom. Duboko sam uvjeren da je osnovno pozvanje svih nas, predstavnika vjerskih zajednica, osmišljena borba protiv moralnog relativizma. Naši napori moraju biti usmjereni u korist širenja duha optimizma, pokajanja i nade. Potreban nam je i povratak tradicionalnim vrijednostima i brižan odnos prema svim ljudima. Vaš pohod ovoj zemlji s porukom mir vama doživljavamo i kao podršku afirmaciji vjerske i kulturne tradicije Bosne i Hercegovine u jedinstvenom i bremenitom nasljeđu Europe. Sve nedorečenosti i kontroverze oko razumijevanja savremenog europskog identiteta najneposrednije se odražavaju na stanje u Bosni i Hercegovini. Pokornost jednom i jedinom Bogu znači služenje svim ljudima. Mirenje s uzvišenim Bogom, koji je i sam miritelj, es-selam, jeste i mirenje s drugima i sa samim sobom. Genocid koji je ovdje počinjen nad bosanskim muslimanima i koji je presuđen kod Međunarodnog suda pravde u Hagu,
obavezuje sve nas, kršćane i muslimane, da iznova propitujemo našu vjeru i naše poslanje. To je smisao ljudskog bivstvovanja na ovom svijetu. U našim međuljudskim odnosima ne smije biti mjesta oholosti i samoljublju, budući da je mjerilo ljudskog uspjeha poniznost i zahvalnost Bogu. Živimo u vremenu koje iziskuje ogroman duhovni napor svih nas, sljedbenika poslaničkih religija. Davanje utjehe, buđenje nade i kajanje za počinjene grijehe može postati snaga čovječanstva. Dominantni teologijski i filozofski obrasci danas su više usmjereni ostvarivanju globalnih političkih ciljeva nego li pomaganju ljudima da dođu u blizinu Božje milosti. Kao da je ljudima vjere postalo važnije podržati političke, vojne i ekonomske blokove nego svjedočiti istinu i pružiti ljubav i utjehu nemoćnima. U ljubavi prema sebi zaboravljamo značenje istinske ljubavi prema Bogu, pa tako i svome bližnjemu. Ukoliko se ovoj devijaciji zajednički ne odupremo otvorenim i dobronamjernim kritičkim odnosom i otkrivanjem ne samo posljedica zla, već i njegovih uzroka, izdaćemo osnovni princip našeg poziva, a to je briga za drugoga. Zato, dok smo s vama danas u Sarajevu, s više pouzdanja i nade vjerujemo u zajednički doprinos sa osjećanju i odgovornosti za širenje pomirenja u našem nemirnom i podijeljenom svijetu. Pozdravljamo vaše pozive da se pomažu programi mira u zemljama strašnih stradanja i patnji muslimana i kršćana i drugih na Bliskom istoku i svugdje su ljudi izloženi stradanju i nepravdi. Uvaženi Papa, zajedno s Katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini želimo osnažiti vjeru u jednog Boga, vjerski moral i duhovnost, a nasuprot ođuđenja materijalističke civilizacije i njenog proizvoda desakralizacije svijeta. Držimo da je brak između muškarca i žene, porod i odrastanje i odgoj u porodici tajna koju je začeo Ruhul Kudus po Božjoj odredbi. Odustajanje od naučavanja i posvećenja ove tajne u životu ljudi značilo bi iznevjeravanje jedne od najvećih tajni abrahamovske tradicije. Mi, bosansko-hercegovački muslimani, želimo posebno razvijati naše dobre odnose s katolicima u duhu Ahdiname sultana Mehmeda II. Fatiha. Također, duboko smo dirnuti vašom brigom za nas, za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Vaš boravak među nama razumijemo i kao svesrdnu podršku ovoj zemlji, njezinom suverenitetu i njezinoj budućnosti u evropskoj i svjetskoj zajednici slobodnih država. Nadamo se da će najodgovorniji ljudi u našoj državi u vašim porukama naći postreka za unapređenje društvenog mira, međusobnog poštovanja ljudi, te odmjerenu, mudru i konstruktivnu socijalnu i političku integraciju bosansko-hercegovačkog društva. Vaš dolazak među nas ohrabrujući je čin za sve ljude dobre volje u ovoj zemlji, različitih ograničenja, mogućnosti i očekivanja. Ispunjen velikom radošću želim vam ugodan boravak u našoj zemlji u kojoj se odjeci Ibrahimovih, Musaovih, Isaovih i Muhammedovih riječi i poruka stoljećima čuju među prelijepim planinama koje nas okružuju. Veselamu alejkum, mir i vama. Evo, poštovani gledatelji, u svom govoru Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović naglasio je da s papom danas u Sarajevu s više pouzdanja i nade vjerujemo u zajednički doprinos sa osjećanju odgovornosti za širenje pomirenja u našem nemirnom i podijeljenom svijetu. Vaša svetosti, sada slušamo predstavnika pravoslavne zajednice. Pravoslavne crkve pozdravim i evanđelskim pozdravom. Blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje. Došli ste u Bosnu i Hercegovinu i njenu prestonicu, grad Sarajevo, zato što jednoj stradalnoj i napaćenoj zemlji želite da date podršku da se ponovo uspravi i da pronađe svoje ljudsko lice. Sarajevo u kome ste danas i Mostar u kojem vas očekujemo su gradovi koji podsjećaju na Jerusalim, po tome što su mjesta stradanja, a istinska stradanja najava su vaskrsenja.
Zato je vaš dolazak veliko ohrabrenje i utjeha ponajprije bosansko-hercegovačkim katolicima kojima dolazite kao arhipastir. Mi pak, pravoslavni hrišćani, u susretu sa vama osjećamo ne manju radost što kao poglavar sestrinske nam crkve i episkop Rima posjećujete našu zemlju. Donosite nam blagoslov rimske katedre, jedne od najdrevnijih i najslavnijih crkava, jednako sa onom iz Jerusalima i onih na istoku. Donosite nam blagoslov svetih rimskih mučenika postradalih u Koloseumu i širom antičkog Rima, čija je krv postala sjeme iz kojeg su iznikli mnogi hrišćani. Hrišćani ove zemlje zajedno sa hrišćanima čitavog svijeta sa radošću primaju autentične svjedoke evanđelja. A imali smo više prilika da se uvjerimo da ste vi jedan od njih. Vi svjedočite da savremeni čovjek koji je obremenjen iskušenjima našeg doba čezne za slobodom i ljubavlju koje su duboko pohranjene upravo u riznici crkve Hristove. Na nama je odgovornost hoćemo li ih otuda pružiti svijetu ili pak stajati tvrdo na crkvenim vratima ne puštajući da im iko priđe, a time i sebe lišiti njihove blagotvornosti. Crkvi su neophodni proroci, osvjedočeni ljudi puni Duha Svetoga, koji će hrabro ukazivati na nedostatke i upućivati na istinu. Zato sa radošću i odobravanjem pratimo svaki vaš poduhvat u kojem se postavljate proročki u odnosu na svijet i još više u odnosu na samu crkvu. Kao što znate, mi smo, hvala Bogu, prije ravno 20 godina izašli iz posljednjeg rata, a nijedan prijašnji nije nas mimoišao ostavivši duboke i neiscijeljene rane. Ali još uvijek pričamo o njemu kao da se jučer završio. Razumljivo, jer rat donosi nesreću, svirepost i ubistva, i to uvijek onih najmanjih i najnedužnijih ljudi, a ubica i žrtava ima na svim stranama. Međutim, nas, djecu crkve Božije, posebno treba da brine, a i sramoti činjenica da su kod nas hrišćani obijali i hrišćane i nehrišćane, pa je stoga ova zemlja još od Drugog svjetskog rata puna grobova, jama, porušenih crkava i manastira. Naš veliki književnik i nobelovac Ivo Andrić na početku prošloga vijeka izrekao je strašnu karakteristiku ove zemlje. Bosna je zemlja mržnje i straha, jer kako reče, činjenica da u Bosni i Hercegovini ima više ljudi koji su spremni da u nastupima nesvjesne mržnje raznim povodima i pod raznim izgovorima ubijaju ili budu ubijeni nego u drugim po ljudstvu i prostranstvu mnogo većim slovenskim i neslovenskim zemljama. S druge strane, istina je i to da kada prestane zveket oružja i zamuknu ratni pokliči, mi nastavljamo da živimo u miru poštujući jedni druge. U toj neobjašnjivoj stvarnosti Bosna i Hercegovina može biti čudesno lijepa i gotovo neopisiva zemlja. Zaista mnogo toga divnog i originalno bosansko-hercegovačkog nastalo je upravo prožimanjem različitih kultura, religija i naroda koji ovdje žive. Međutim, taj uzajamni suživot u miru i poštovanje poslije ovog posljednjeg rata još nismo sasvim postigli i baš u tome očekujemo i vašu pomoć. Želimo da nas utvrdite u našem uvjerenju da se čovjeka dostojni odnosi između različitih nacija i vjera moraju zasnivati na uzajamnom poštovanju i iskrenom saosjećanju. Da moramo uložiti dodatni napor da razvijemo osjećanja poverenja, simpatije i naklonosti. I konačno, da zajednički život može postojati samo u istini. Želeći vam iskrenu dobrodošlicu, volio bih da se potrudimo da sa ljubavlju svi zajedno sagledamo ovu mnogo napaćenu zemlju ne samo onakvom kakva ona trenutno jeste, nego onakvom kakva bi ona uz Božju, vašu i našu pomoć sutra mogla biti.
Evo u svom govoru zahumsko-hercegovački episkop Grigorije naglasio je da je mnogo toga divnog i originalno bosansko-hercegovačkog nastalo upravo prožimanjem različitih kultura, religija i naroda koji ovdje žive. Poštovani sveti oče, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u Sarajevu, gradu u kome jevrejska zajednica egzistira u miru i slozi sa ostalim vjerskim zajednicama i crkvama posljednjih 450 godina, sa namjerom da ostane ovdje i narednih najmanje 450 godina, jer drugu domovinu niti tražimo, niti imamo. Nije bilo lako opstati 450 godina na Balkanu, buretu baruta, kako ga mnogi zovu, ali uz razumijevanje, dobru volju i Božju pomoć sve se može. Igrom slučaja, kao i prilikom posjete vašeg velikog prethodnika, svetog pape Ivana Pavla II, ponovo obnašam funkciju predsjedavajućeg našeg međureligijskog vijeća, tijela u kome 4 tradicionalne vjerske zajednice i crkve u našoj zemlji usko sarađuju i šire ideje vjerske tolerancije, suživota i zajedničkog djelovanja gdje god je to moguće. Naravno, jasno nam je da je najvažnije poštovati jedni druge, voljeti svoje, ali cijeniti i razumijevati tuđe gledanje, te u takvom ozračju mislim da mogu reći da smo uspjeli, mada uvijek može i mora biti i bolje i uspješnije. Vaš dolazak nas sviju ohrabruje i raduje. Znamo da nam je došao prijatelj, neko ko nam bez pogovora želi dobro, želi pomoći i podučiti nas kako da budemo bolji vjernici, a time i bolji ljudi. Nećemo vas slagati jer nismo političari i reći da je ovdje sve med i mlijeko, te da problema nema. Ima problema, ali ih mi pokušavamo zajednički riješiti, svjesni da nam je moguć opstanak na ovom lijepom dijelu zemaljske kugle koju nam je Bog dao na korištenje, samo ako budemo radili zajedno. Nije sada ni vrijeme ni mjesto da nabrajamo probleme sa kojima se susrećemo, ali uvjeravamo vas da se radi o problemima koje smo sami sebi stvorili, pa ih sami moramo i prevazići. Naravno, vaša mudra riječ i očinski savjet mogu nam u tome samo pomoći i zato smo sa pažnjom pratili sve što ste rekli od kad ste stupili na naše tlo i u potpunosti podržavamo vaše riječi koje ste uputili svim građanima Bosne i Hercegovine. Jedan od malih problema je to što je naš zemaljski muzej zatvoren već duže vrijeme, pa nismo u mogućnosti da vam pokažemo našu veliku dragocjenost, Sarajevsku Hagadu. Znam da su Pesah i Seder, kada se čita Hagada, još daleko, ali dozvolite mi da vam u ime sviju nas uručim reprint Sarajevske Hagade, knjige kakve nema u cijeloj dugoj jevrejskoj istoriji, da vas podsjeća na vašu posjetu i na malu jevrejsku zajednicu, čiju ste 450-godišnjicu svojim dolaskom i vi uveličali. Na kraju, šta reći, nego sretan vam put kući i dođite nam opet. Bio je to govor Jakoba Fincija, predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, koji je između ostalog i papu upoznao da naš zemaljski muzej je zatvoren već duže vrijeme i da nismo u mogućnosti da papi pokažemo veliku dragocjenost Sarajevsku Hagadu. Pa, to je lijepa simbol, da je on napomenuo da muzej ne radi. Mislim da je to simbolično, dakle, da malo brinemo o općem dobru i općim vrijednostima, a da nekako smo više usmjereni svojim pojedinačnim, jer Zemaljski muzej predstavlja opću vrijednost za svih nas. Mogućega gosta na zemlji u ovom trenutku. I sada na kraju slijedi govor pape. Papu Franju, koji će nam sada najprije uputiti svoju pastirsku i očinsku riječ, a potom izgovoriti molitvu napisanu upravo za ovu prigodu. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di partecipare a questo incontro
che riunisce i rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Bosnia ed Erzegovina. Rivolgo un cordiale saluto a ciascuno di voi e alle vostre comunità e ringrazio in particolare per le cortesi espressioni e le riflessioni che sono state proposte e sentendole posso dirvi che mi hanno fatto bene. L'incontro d'oggi è segno di un comune desiderio di fraternità e di pace. Esso dà testimonianza di un'amicizia che state costruendo negli anni e che già vivete nella quotidiana convivenza e collaborazione. Essere qui è già un messaggio di quel dialogo che tutti cerchiamo e per il quale lavoriamo. Vorrei specialmente ricordare quale frutto di questo desiderio di incontro e di riconciliazione l'istituzione nel 1997 del locale Consiglio per il dialogo interreligioso che raduna musulmani, cristiani ed ebrei. Mi rallegro per l'opera che il Consiglio sta svolgendo con la promozione di diverse attività di dialogo, il coordinamento di iniziative comuni e il confronto con le autorità statali. Il vostro lavoro è molto prezioso in questa regione e a Sarajevo in particolare, crocevia di popoli e di culture dove la diversità se da un lato costituisce una grande risorsa che ha permesso lo sviluppo sociale, culturale e spirituale di questa regione, dall'altro è stata motivo di dolorose lacerazioni e sanguinose guerre. Drago mi je što mogu sudjelovati na ovome susretu koji ujedinjuje predstavnike vjerskih zajednica prisutnih u Bosni i Hercegovini. Srdačno pozdravljam svakoga od vas, kao i vaše zajednice, zahvaljujući posebno na lijepim pozdravima i mislima koje ste izrekli. Današnji je susret znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom. On očituje svjedočanstvo prijateljstva koje gradite već godinama i živite ga u svakodnevnom suživotu i suradnji. Vaša prisutnost ovdje već je jedna poruka dijaloga kojega svi tražimo i kojega se trudimo izgrađivati. Htio bih se posebno prisjetiti 1997. godine, kada je kao plod ove želje za susretom i pomirenjem osnovano lokalno vijeće za međureligijski dijalog koje okuplja muslimane, židove i kršćane. Veselim se zbog uloge koju vijeće vrši u promicanju različitih vidova dijaloga, prije svega koordinacijom zajedničkih inicijativa i susreta s državnim vlastima. Vaš je rad na ovim prostorima veoma dragocjen, a osobito u Sarajevu, raskrižju naroda i kultura, gdje je različitost s jedne strane veliko bogatstvo koje je omogućilo društveni, kulturni i duhovni razvoj ove zemlje, a s druge pak strane bila motivom žalosnih podjela i krvavih ratova. Non è un caso che la nascita del Consiglio per il dialogo interreligioso e le altre apprezzabili iniziative in campo interreligioso ed ecumenico siano avvenute alla fine della guerra, come una risposta all'esigenza di riconciliazione e di fronte alla necessità di ricostruire una società dilaniata dal conflitto. Il dialogo interreligioso, infatti, qui come in ogni parte del mondo, è una condizione imprescindibile per la pace e per questo è un dovere per tutti i credenti. Il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussioni sui grandi temi della fede, è una conversazione sulla vita umana. In esso
Si condivide la quotidianità dell'esistenza nella sua concretezza e con le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze. Si assumono responsabilità comuni, si progetta un futuro migliore per tutti, si impara a vivere insieme, a conoscersi e ad accettarsi nelle rispettive diversità, liberamente, per quello che si è. Nel dialogo si riconosce e si sviluppa una comunanza spirituale che unifica e aiuta a promuovere i valori morali, i grandi valori morali, la giustizia, la libertà e la pace. Il dialogo è una scuola di umanità, è un fattore di unità che aiuta a costruire una società fondata sulla tolleranza e il mutuo rispetto. Osnivanje vijeća za međureligijski dijalog nije bio tek puki slučaj, baš kao i druge hvalevrijedne inicijative na ekumenskom i međureligijskom polju. Sve su se one pokrenule po završetku rata kao odgovor na nužnost pomirenja i kao potreba za obnavljanjem ratom razorenoga društva. Međureligijski je dijalog zapravo ovdje, kao i u svakome dijelu svijeta, neophodan uvjet za mir, te je kao takav obveza svih vjernika. Međureligijski je dijalog, osim razmatranja o velikim temama vjere, prije svega razgovor o ljudskome životu. U njemu se dijeli životna svakodnevica u svojoj konkretnosti, s radostima i žalostima, naporima i nadama. Njime se preuzimaju zajedničke odgovornosti. Njime se ostvaruje bolja budućnost za sve. Njime se uči kako zajedno živjeti, upoznati se i prihvatiti se u svojim različitostima, slobodno, prema onomu što svatko od nas jest. U dijalogu se prepoznaje i razvija određeno duhovno zajedništvo koje ujedinjuje i pomaže promicati moralne vrijednosti, pravdu, slobodu i mir. Dijalog je napokon škola čovječnosti i čimbenik jedinstva koji pomaže graditi društvo utemeljeno na toleranciji i uzajamnom poštovanju. Per questo motivo il dialogo interreligioso non può limitarsi solo a pochi, ai soli responsabili delle comunità religiose, ma dovrebbe estendersi quanto più è possibile a tutti i credenti, coinvolgendo le diverse sfere della società civile. E un'attenzione particolare meritano in tal senso i giovani chiamati a costruire il futuro di questo Paese. Tuttavia, è sempre bene ricordare che il dialogo, per essere autentico ed efficace, presuppone un'identità formata. Senza identità formata, il dialogo è inutile o dannoso. Questo lo dico pensando ai giovani, ma vale per tutti. Apprezzo sinceramente quanto avete fatto sino ad ora e vi incoraggio in questo vostro impegno per la causa della pace, della quale voi, come leader religiosi, siete i primi custodi qui in Bosnia ed Erzegovina. Vi assicuro che la Chiesa Cattolica continuerà a dare il suo pieno appoggio e ad assicurare la sua completa disponibilità. Siamo tutti consapevoli che c'è ancora tanta strada da percorrere. Non lasciamoci però scoraggiare dalle difficoltà e continuiamo con perseveranza nel cammino del perdono e della riconciliazione, mentre facciamo giusta memoria del passato anche per imparare le lezioni della storia. Evitiamo i rimpianti e le recriminazioni, ma lasciamoci purificare da Dio,
che ci dona il presente e il futuro. Lui è il nostro futuro, Lui è la fonte ultima della pace. Zbog toga se međureligijski dijalog ne može ograničiti samo na pojedince, na predstavnike, odgovorne vjerskih zajednica, nego bi se trebao proširiti koliko je više moguće na sve vjernike, uključujući različita područja građanskog društva. U tom smislu posebnu pažnju zaslužuju mladi koji su pozvani graditi budućnost ove zemlje. Konačno, uvijek je korisno podsjetiti kako dijalog, da bi bio učinkovit i autentičan, pretpostavlja izgrađeni identitet. Bez oblikovanog identiteta dijalog je beskoristan i štetan. Ovo govorim misleći na mlade, ali to važi za sve. Zaista, cijenim sve ono što ste do sada učinili i potičem vas u vašemu nastojanju oko izgradnje mira, čiji ste prvi čuvari ovdje u Bosni i Hercegovini kao vjerski vođe, upravo vi. Jamčim vam da će Katolička crkva nastaviti pružati svoju punu potporu i osigurati i biti potpuno na raspolaganju. Svi smo svjesni da je pred nama zaprijeći još dug put, no ne dopustimo se obeshrabriti zbog poteškoća i nastavimo ustrajno koračati putem oprosta i pomirenja. Dok stvaramo pravedno sjećanje na prošlost koja nas može poučiti, izbjegavajmo samo sažalijevanje i uzajamna optuživanja, te se prepustimo da nas Bog očisti, onaj koji nam daruje sadašnjost i budućnost. On je naša budućnost, on je krajni izvor mira. Questa città, che nel recente passato è tristemente diventata un simbolo della guerra e delle sue distruzioni, questa Gerusalemme dell'Europa, oggi con la sua varietà di popoli, culture e religioni può diventare nuovamente segno di unità, luogo in cui la diversità non rappresenti una minaccia, ma una ricchezza e un'opportunità per crescere insieme. In un mondo purtroppo ancora lacerato da conflitti, questa terra può diventare un messaggio, attestare che è possibile vivere uno accanto all'altro, nella diversità ma nella comune umanità, costruendo insieme un futuro di pace e di fratellanza. Si può vivere facendo la pace. Sono grato a tutti voi per la vostra presenza e per le preghiere che avrete la bontà di offrire per il mio servizio. Da parte mia vi assicuro che pregherò altrettanto per voi, per le vostre comunità, e di cuore lo farò. Il Signore ci benedica tutti. Ovaj grad, koji je u nedavnoj prošlosti, nažalost, postao simbol rata i razaranja, danas, sa svojom raznolikošću naroda, kultura i vjera, može iznova postati znak jedinstva, mjesto u kojemu različitost ne bi predstavljala prijetnju, nego bogatstvo i priliku za zajedničkim rastom. U svijetu koji je, nažalost, još uvijek razdiran sukobima, ova zemlja može postati porukom, potvrditi kako je moguće živjeti jedan pored drugoga, u različitosti, ali u zajedničkom čovjekoljublju, gradeći zajedno budućnost u bratstvu i miru. Zahvalan sam svima vama na vašoj prisutnosti i za molitvu koje dobrotom prikazujete za moju službu. S moje strane jamčim vam da ću također moliti za vas. Neka nas sve Gospodin blagoslovi.
Adesso invito tutti a fare questa preghiera all'Eterno, all'unico e vero Dio vivente, pozvao sve da mole za njih. al misericordioso, Dio onnipotente ed eterno, Padre buono e misericordioso, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Re e Signore del passato, del presente e del futuro, unico giudice di tutti gli uomini, che ricompensi con la gloria eterna i tuoi fedeli. Noi, discendenti di Abramo, secondo la fede in te, unico Dio, ebrei, cristiani e musulmani, umilmente siamo davanti a te e con fiducia ti preghiamo per questo paese, la Bosnia ed Erzegovina, affinché possano abitarvi in pace e armonia uomini e donne credenti di diverse religioni, nazioni e culture. Ti preghiamo, o Padre, perché ciò avvenga in tutti i paesi del mondo. In ognuno di noi rafforza la fede e la speranza, il rispetto reciproco e l'amore sincero per tutti i nostri fratelli e sorelle. Fa che con coraggio ci impegniamo a costruire la giustizia sociale, ad essere uomini di buona volontà, pieni di comprensione reciproca e di perdono, pazienti artigiani di dialogo e di pace. Tutti i nostri pensieri, le parole e le opere siano in armonia con la tua santa volontà. Tutto sia per tuo onore, la tua gloria e per la nostra salvezza. Lode e gloria eterna a te, nostro Dio. Amen. Svemogući vječni Bože, Oče milosrdni i dobri, stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, Bože Abrahamov, Izakov i Jakovljev, kralju i gospodine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jedini suče svega svijeta, koji nagrađuješ vječnom slavom svoje vjerne. Mi, potomci Abrahamovi po vjeri u tebe, jedinoga Boga, Židovi, kršćani i muslimani, ponizno stojimo pred tobom i s pouzdanjem te molimo za ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, za muškarce i žene, vjernike različitih vjera, naroda i kultura, da uzmognu živjeti u miru i skladu. Molimo te, Oče, da se to zbude u svim krajevima svijeta. U svakome od nas ojačaj vjeru i nadu, uzajamno poštovanje i iskrenu ljubav prema svoj našoj braći i sestrama, učini da se odvažno trudimo graditi socijalnu pravdu, da budemo ljudi dobre volje, puni uzajamnog razumijevanja i oprosta, strpljivi radnici dijaloga i mira. Neka sve naše misli, riječi i djela budu u skladu s tvojom svetom voljom. Neka sve bude na tvoju čast i slavu i za naše spasenje. Tebi neka je vječna slava i hvala, Bože naš. Amen. Čuli smo molitvu Pape Franje, prije i poruku koju je Papa uputio poglavarima i predstavnicima 4 religijske zajednice. To su poruke mira, suživota, tolerancije. 16 osoba izabranih iz različitih crkava i vjerskih zajednica, predvođene našim provincijalom, mnogopoštovanim fra Lovrom Gavranom, osobno pozdraviti Svetog Oca, Papu Franju. Pozivam ih da pojedinačno pristupe. Dok pristupe, dakle, fra Marijan Karaula se zove frater što vodi ovaj program, on je zamjenik provincijala Bosne i Srebrene, a onaj što je predvodio fra Slavko Topić. Evo gledamo na pozornicu, dolazi 16 osoba iz spomenutih zajednica kako bi bile osobno predstavljene Papi Franji.
Poruke mira, suživota i tolerancije uputio je Papa predstavnicima religijskih zajednica kako bi potaknuo te predstavnike zajednice na izgradnju mira, dijaloga i ekumenizma. Kako komentirate i ovaj govor Pape Franje? Osim što je njih ohrabrio, koji su u Međureligijskom vijeću, još važnije je da je on uputio i pozvao sve vjernike. Dakle, da međureligijski dijalog ne ostane samo nekoj visokoj razini, kako je on tamo stranu riječ lideri, nego da na neki način rečemo da uđe u bazu. Dakle, onaj ko se osjeća vjernik, koji smatra se vjernikom, bez obzira koje je crkve ili religije, da je on isto tako dužan ili sudjelovati u dijalogu i živjeti dijalogu i stvarati dijalog. Jer obično se nekad se stekne dojam u Bosni i Hercegovini da dijalog samo zastupaju i predstavljaju ovi koji su na čelu crkava i religijskih zajednica. I mislim da osim što je ohrabrio njih, da je lijepo pozvao sve nas vjernike da budemo sudionici dijaloga. Vidjeli smo i ovdje da Papa ne dolazi dijeliti ukoren i lekcije, nego podupirati postojeće pothvate i nove inicijative na zajedničko dobro. Ne samo to, nego ono što mi se posebno dopalo u njegovom govoru, dakle, ne samo samožaljenje i optužba drugih, jer toga imamo i previše, gdje svako brani sebe, optužuje drugoga, i kako je lijepo rekao na dvije riječi, tako ne može se naprijed ići. Dijalog je sve one komponente što je uzeo i mislim da je posebno naglasio u ime Katoličke crkve da nastavlja ti putem provincijala hercegovačkih Franjevaca, Miljenka Šteke s Papom. A suživot svakako zavisi i od svećenika, sveštenika i imama koji svake sedmice predvode molitvene skupove vlastitih vjernika. Pa naravno, evo, dakle, ovdje smo vidjeli 4 predstavnika, ali normalno svi oni njihovi suradnici, a njihovi najbliži suradnici su svećenici, a ili imami, i da su oni dužni ovu poruku koju smo sada ovdje vidjeli, doživjeli, čuli, nekako da je stvarno prenesemo u bazu. Papa. Evo, pozdrav sa Jeruzalemom. Mali darove izmjenjuju. Ovo su simbolični davori, medaljoni, papiri, koliko ne možete vidjeti odavde, ali pretpostavljam da su. Kardinal će dobiti medalju. Od same najave dolaska Pape u Sarajevo i prvih priprema, organizator je želio da se pored mise, koja je najbitnija tokom Papina posjeta, naglasi nota međureligijske otvorenosti i međureligijskog susreta. Odmah je bilo jasno da će se Papa sresti sa predstavnicima različitih konfesija i to je ono o čemu smo ovdje svjedočili. Ovdje smo svjedočili u ovom Franjevačkom centru, duha Siza smo spominjali, dakle o čemu se to radi. 1986. Ivan Pavao II. Pozvao sve predstavnike svjetskih religija da dođu u Asis, u grad Svetog Franje i da se zajedno pomole za mir u svijetu. I od tada se, dakle, sastajanje, susreti različitih predstavnika religija i zove duha Siza. Naravno, mi Franjevci smo možda pozvani da i njegujemo taj duh, jer upravo je Papa pozvao u grad Sveto Franje, a posjetit ću i nas iz Bosne i Hercegovine 93. 6. siječnja 93. dok je bio žestok rat, Papa je pozvao isto u Asiz. A mora reći tada mini duha Siza, ja sam tada sudjelovao kao mlad svećenik i mogu reći da ono baš što se osjećao i počašćen, ali privilegiran da nekako mogu u tom maloj grupi ljudi moliti za mir. I to je bio jedan znak Pape pokojnog Ivana Pavla II. Da ukaže na ovdje stradanje naših ljudi. Ovaj duha Siza ili duh mira ili dijaloga svakako moramo njegovati, o njemu govoriti i da to ne bude samo prigodno u 10. mjesecu da se sjetimo po našim zajednicama, nego ono što je Papa ovdje baš rekao, svi vjernici, nije dijelio koji, nego baš svi, da njegujemo duh dijaloga međureligijskog.
različitost u Bosni i Hercegovini je bogatstvo, naglasio je Papa. Pa to smo čuli nekoliko puta danas i mislim to je bitno, jel? I to i treba ponavljati. Jer nažalost imamo i oni koji misle da je različitost ili teškoća. Naravno da je teškoća ako gledamo samo s jedne strane, ali zato su ove papne poruke, jel? Različitost je kao vrt, lijepo jel, cvijeće. I da možemo stvarno, ako dadnemo se truda svi, od ove zemlje načiniti jedan lijepi vrt u kojem ćemo biti svi zadovoljni i jednu pravdu i slobodu i mir, one tri vrednote koje on ovdje lijepo istaknuo, dakle moralne vrednote i kako je lijepo rekao, to su pravda, sloboda i mir. Evo, i to one spadaju svakako u polje religijskog dijaloga. Evo, Papa odlazi sada iz Franjevačkog centra. Poruke mira i dijaloga koje smo čuli svakako trebaju primijeniti i vjerski, politički i drugi društveni djelatnici u Bosni i Hercegovini. Pa bez dijaloga nema mira, bez dijaloga nema pravednog mira i to će ostati sigurno jel, i zadatak i naš put. Vidimo ovdje i mnoštvo ljudi ispred Franjevačkog centra, što radi vjerojatno susjedi iz ovih zgrada su došli pozdraviti Papu. Sada pratimo prijevoz Papa mobilom u nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, gdje ćemo pratiti susret Pape s mladima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i zemalja regije.